arpun Rusumer constituency ajing peniung ki jing penjob ki nga hagan ni bot kam ni bot wadi yung tam yung arajar te peniung ni jing chania jing maya cocok ki nga dalilong nga man kamada chakri oni sans nem dadep ta kamada chania bang ki bahe ki pajba ki wasian yung arpun Rusumer constituency chakri ki yung chakri bang ki utolat tolidi kalibor yung nga bat yung man le sanaman ni kam MDC yung district council tai ila man MDC yung kuntup lang yung woro gi ka Jantia Hills kura langi dibenta met bahay woro yung East Jantia Hills mahap apok lam yung GHDC dalong nga ni kwa ikublay karpang waro kamtam yang ni wa yin la you defend la emani blay sibon yung maradi la emani la kamtam ya male embrom i langba jingkersan langba em senyong ki teman da poi tong langba gi nongkit coming party la langba gi ha ing party la lu masnga la im sen phone ga por ta ngaske mo jan gini boro jadi man go untuk ka jingkret samen yung nga ta poi tong man go jingkret yung lang ta gini ka jingjop untuk de go jingjop sa sen ng pi yung nga man go jingjop yung iworo bat ka jingjop yung arpun Rusumer constituency kublai subon tanah keliang nga aku nengkong ni capi keburam bat jingu iyo blai kenrat lembah jak luti yung nga nadu sedang kau luti kena senam pada duk yang kena klimat kau yo kena job ke buram kau ar iyo kublai kau kerpang yang kipat bat nong kersan kau maya nga hari senam bat urut senam bat kamtam hari ganti de ibiang yang kecenia kau sakit de penyu sakit ki digin cenia ke yang kamu MDC man biang kamu nong lam yang ki hagin san sedang rawan dengan skema walang bagi kam kau ada lea hagin rus nam godam kete to persekiat go house nam arjar ka khande yo kamu arjar nyau sepak tam ge vote rene sakmen ong wa yu ang donasi jarku kinong kesan ku maya ku poi ing di kesan ku maya dengan tengah yu ong hagin pot ku beli gonong ki kamu orang sawan dau krek pen phau su i ni sekemat tete ku lampi ku sibon ku beli jargo. Yes, my name is Lal William Matete from Saipung Nongklek constituency in Congress. Today I'm very thanks and I am very glad. I know this is by the grace of God. I am not expect to come like this, but this is my 3 times. So thank you so much, ma'am. Thank you all my supporter. I'm very thanks. Ngày kublai yau Blai kenrat wa elat wa penyu wa pence ya ketika jing temu bu ri bu sumar bu yada ya kejat guru ko yong i ngai putut yo nga to usoki lapasom wa na arphom tlong so kompor constituency nei kesngi to kejing job ko wa pura kejing job ko wa dap dimensi ni wakmen khamtam ikublei o ya ki pajba ki wa maya ki wayo ya ketika kejing trang yonga we kun kamu MDC we haju ipor wo penjob yang penjob emburom pi de jing maya nga kular o wo e biang ya jing maya ka yong pi langba ka yonga wo sa mo ka jing maya chapi ki pajba waro toi ter ni kublei chi bon kublei chi jangu ta ngana liang nga to kini ke kwa pen pau ta e kublei la ki pajba no katsan wo maya nga ha ka keling sudong yang ka arsan setengah nang kle de crash tom ki de do yap ki bat de bandra ki nga thong to season la e khuble yu yaw e borom yaw kenrat wa de pulai i ha ni jing lai ti ngam em ka nu ku jing wit ku jing wa ka mem jing ta o kan ga jing job yang an le gesngi de ni oro nong kong pen pau jing se ngo ko khro yu blai bat ka ar ni e khuble na lo UDC to pulai belun ha jing ta o kan ga election bat ki returning officer waro bat ya ki pajba nong kersan kamtam ki wa nong kersan ki maya yang wada ya kersan do yap do imginga le penjob emborom ki nga ni kesi tengah skema wo kre citama nei benta yang pi pajba waro ki nong kersan ki maya yang kublai sibon kublai cijarmo ipi waro ya obla nong bona thau wada ri da sumaru ya i ha ko wada yo i we chemlang ha kani kasngi ko khro ha ko wada yo i yau so yong kejing job engu yau belah du kate wada em lang wanga wa ki wahayung asem bar ki pajba ki wa maya ki yonga nei bah nadu wasdang open kre ya kani election nadu kesngi nengkong ka wanga lalu tio hadu kani khlimat umju em muchongya da kre sitom kat wa ye wala open sia thu ya ki pajba ya ki tekinong rim ki wanga ya le ha kani genti khamtam ya kejing saadin yong kani constituency ki yong i bat le kamju dayo ya kate kejing maya
na kani ki paj ba ki bun ko lang hapo kani musniang rangat konstituensi te phi le da yu phi ya kata ke result ha kani ga sngi ha ko ki paj ba hi da egi nga ya kata ke jing job ko pura da ko egi le ya kata ke margin ko ha hadu 8,000 nruspa lebu pra kan bakam tes nyang uo yaki paj ba ki bun malang ki maya yang hadu kate berkwa ue yaki ya kan ke kubor jing kublai kerpang hadu ka mensin ka donun ko yang dapat jing kemen hadu kate berkwa oleh pentip seki ki paj ba ki bun ko walang wa kam ada jit pi yang kam ada peman pi yang kamu te unong mi keman uyong pi ngale umano ute unong cakri unong kit nong ba ya ka khia ka chon ko yong pi baru amlang o pi ha genu ki por ki benta ki wa pi em kam pi yang baru kure sitomo na ka benta ka bha ka miet yong gani ka ar musniang rangat konstituensi berkham tam ukre na ka benta upen bha pen miet ya kan ka district council ko yong IWM ta hapo JHADC kuble cibun kuble ci ajar ngu ublakan rat nang ri nang sumar nang daw ya i kenang wayo yo i ya ka mer ka phat ko khia ban kit